U Većici Narodnog univerziteta organizovano je predstavljanje knjige Crni novčić, prvenac mlade autorke Jovane Sarić. Roman Crni novčić je delo mlade Jovane Sarić, 18-godišnje autorke iz Vrnjačke Banje i donosi uzbudljivu priču o devojci Eli, čiji se život menja nakon nestanka njenog brata i pronalaska neobičnog crnog novčića. U organizaciji Narodne biblioteke Jefimija organizovana je promocija ovog debitantskog književnog dela. Organizovali smo jedan zanimljiv čas gdje će biti promocija romana Crni novčić koju je napisala naša mlada autorka Jovana Sarić iz Vrnjačke Banje. Inače, ona je 4. razred srednje škole i dugogodišnji član našeg dečijeg odeljenja. Pozvali ste učenike da prisustvuju ovoj promociji, da budu u publici. Tako je, pozvali smo učenike od 5. do 8. razreda naše opštine kako bi učestvovali interaktivno u ovom programu i tako zaplovili u svet mašte. Ovim događajem imali ste za cilj da pokažete na važnost negovanja ljubavi prema književnosti. Tako je, pre svega to nam je cilj, da razvijemo svest kod dece, da razviju ljubav prema knjizi od ranog uzrasta. Također zahvalila bi se i učenicima i nastavnicima i autorki Jovani Sarić na saradnji. Jovana, ti si autorka romana, možeš li malo više da nam ispričaš o njemu? Naravno, Crni novčić je moje prvo delo. Objavljen je prošle godine u maju od strane izdavačke kuće Pčelica. Radi se o romanu za decu. Uglavnom, žanr je misterija, avantura i sl. Kako si ti došla na ideju da napišeš roman, pošto si jako mlada, i da li je ta ideja u tebi dugo sazrevala? Koliko ti je vremena bilo potrebno? Pa dugo sam se bavila pisanjem pre nego što sam završila Crni novčić, tako da nije bilo toliko neočekivano kada sam došla na tu ideju. Pre toga su bile uglavnom neke priče, bio je neki roman i pre toga, ali ništa od toga nije bilo objavljeno, tako da Crni novčić je prvenac. Da li ti je neko pomagao, ili neko od ukućana ili neko u školi? Pa naravno, to je uvijek bila podrška, pre svega moralna, prvo od roditelja tokom celog mog života, kasnije od prijatelja, generalno članova porodice, svih u mom okruženju. Ovaj talenat za pisanje si verovatno nasledila od nekog? Pa moja mama je u mladosti voljela također da piše, ona je više voljela poeziju, ali da, mislim da je to možda i od nje malo povuklo. U koju školu ti ideš i koja si godina? Idem u 4. razred gimnazije u Vrnjačkoj Banji. Kako su reagovali tvoji školski drugari, tvoji nastavnici? Reakcije su bile stvarno pozitivne i stvarno podrška koju su mi pružili je baš predivna. Uvijek su bili uz mene, šta god je bilo, i stvarno sam im zahvalna na svemu tome. Misterija Crnog novčića, tvoj prvi roman. Kakve su reakcije čitalačke? Da li su pročitali tvoji roman? Reakcije koje sam dobila su pozitivne. Sad koliko su pristrasne nisam sigurna, pošto su uglavnom od strane prijatelja, porodice i slično, ali generalno zadovoljna sam reakcijama čitalaca za sad. Možda je prerano, ali da te pitam, da li postoji možda plan i za neku sljedeću knjigu? Pa trenutno radim zapravo na nastavku Crnog novčića, mada da li će biti objavljeno, to svakako zavisi od interesovanja za Crni novčić, od interesovanja izdavača, pre svega za drugu knjigu i slično. Ovaj književni događaj, zamišljen kao interaktivni čas, okupio je najmlađe ljubitelje pisane reči, koji su sa oduševljenjem razgovarali sa autorkom, saznali više o njenoj inspiraciji, o procesu nastanka romana i raspletu misterije radnje samog dela, ali i pružili podršku mladoj autorki na početku njenog književnog puta.